Атом Степанова Ангелина. Николай Павлович Корякин, Уран Николай. Николай Павлович Корякин, Уран Николай саха АССР хапсагайга көңіл тостуға спордың мастера. Саха республикатын үйрәхтәһеңе культураға тойгуна. Саха республикатын физкультураға онна спортқа тойгуна. Учудаллары арығы батылу нам үйәһә білу олуғын бачотта олықтаға. Николай саха ситен батулу осколата йөренә кире. Йөренәк багыты бер болан сылтан сылҗаныһын хәттис класста осколаны битерән. Асыз класс кадалар осколатыга йөренә кәлә. Тустуннан җаныһын туран жарыктанар булалар. Тустарын тагына үчүгәдик сүрәре айара. Арайон чехин атак аннютугар онны сүрүгә көмүскә бите. Көңүл тустугы агаларга саха АССР чемпионы булар. Далар осколатын Йөренән битерән Жакускайга тиен 1961 сыллахка бастакы нөмердах педагогическое училищега йөренә кире. 1961-1964 сылга күскә жарыктанан СССР спорт мастера. Саха сирен 1965 сылга чемпионы була. Россияга өстө чемпионнан 1963 сыллахка Манчары спартакиада тыр абсолютный чемпион атын ылан саха амук бир аттах соллах тустугунан атыр бута. Әлбәк бәгөстөрүн иппитин СССР спорт колонна культура туйгунан бол бута. Николай Павлович Барахов атынан осколага физкультура история нам арта осколатыр оны диддонга директордан Орого отделом управляющийнен үйәһә білүтәға республиканская гимназия забухунан онна чууталынан үлеләбіті. Саха сиригер бүтүннү ханна ауыл хайрыты жерейер онна Уран Николай тойга дорая. Николай Павлович Нюрба үйәһә білү сунтар чурапчы улустарын ауыл хайын дархан әтәчті болбута. Туймады 2-нче өз ылыгар ан дархан тойгусута. 2-5 сыллагар Манчары сүйсөн сылыгар аналлах ылыакка тойукка ауыл хайга той суга бастакы 2 месяцен болбута. Уран Николай тойуксут болан үгіс қохонлары ылыага барсаллар. Narkme